Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati moj Lego grad u izgradnji. Znači, uskoro će biti srednji dodaci u mom Lego gradu. Znači, zamenio sam stari Lego put ovim novim, zato što tu će biti još jedan sto, jer ću da proširim moj Lego grad. Znači, napravio sam novu autobusku i novi SP market. Znači, SP market je radnja koja ima u nekim vojvođanskim gradovima, a u Senti ih ima najviše, a nova benzinska pumpa je ovde. Vidite? I znači moj tata će da mi napravi još jedan ili dva stola i bit će jedna reka. A znači, kao što vidite, rastavljam moju Lego plažu, jer ću napraviti neku novu, odnosno napravit ću reku, samo što će mi trebati još ovih plavih podloga. Tu su mi Lego putevi. Ne sjećam se da li sam to sad rekao u ovom videu. I to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. A do tada zdravo i doviđenja.